Maya pa oras kabalen. Kayang tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyela rin makapanungon at lokal istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Pore ni pure balitang may kalap yan ng Miyerkules, March 26, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Pagganaka po ka rin hanggang eskwela, lalam ng Department Memorandum 27, Series of 2025, dapat din iwasan rin eskwela ing nanumang klase ng electioneering o partisan politics activities. Ay ning report. Megpaganakayang Department of Education o DepEd karengagang eskwela na iwasan ng nanumang klase ng electioneering o partisan political activities. King papalapit ang graduation at moving up ceremonies, lakwas na't lalapit na mo naman ng eleksyon, King May 2025. Kapamilatan ng Department Memorandum 27 Series of 2025, reng opisyal, mestra at opisyalis ng ahensya, elapain tulutan na makisan metong kareng aktibidad ating kaugnayan king politika, banga panatili ing profesionalismo ating panganan partisan ning institusyon. Ing paganakang iti partine ning balaw sa pamagsumikap ning DepEd na siguraduan reng seremonya kareng eskwela, magagamit king politika. Inamuyot na lang ning DepEd reng hanggang eskwela na itutok ing pansin kareng graduation king pamamiepuge kareng magaral at ing tagumpe dareti atena sa samutan pang politika. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kapabaluan po lakwas na kareng kabalen na daralan and Lex. Ipatupad niya yung libreng toll king balintawak ni Kawayan northbound. Ay ni report. Megumpisa inyang March 24, 2025, ipatupad ning NLEX Corporation ng pansamantalang libreng toll king northbound asaklo ning Balintawak hanggang May Kawayan. Iti bilang pakibat king kulait ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon na tambing mamye solusyon kareng motorista kabang sasamasan niyang mesirang Marilao Bridge. Agpang king NLEX Corporation, manatiliya ing libreng toll ang king pasibayang mibuklat reng apatali niya king Marilao northbound area. Pasalamat siya yung DOTR king NLEX Corporation king karelang mabilis sa kimot. Apapakit king pamisan metong ning gobyerno at pribadong sektor bang maging mayaniti para kareng motorista at pasahero. Samantala, sinabi ning kabalen ay Secretary Dizon na asahan niyang mayari ing pamanyalese king Sirang Tete kilob ning aduwang Domingo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Linawena ni Hepe ni Central Luzon Police ing pamagsadya ng Pampanga PNP king emergency drill. Ay ni balita ng Patricia Mamangon. Linawin ng PRO3 o Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo ing pamagsadya ng Pampanga Police Provincial Office o PPO kapamilatan ning metong nga sorpresa at on the spot a simulation exercise inyang March 25, 2025. King mumunang senaryo metong nga insidente ning pamamariling ni report king Barangay Baliti, City of San Fernando nung nukarin dintangla reng responding police king kilob ning 2 minuto at 30 segundo. King kaduang senaryo meto nga emergency inggewa king meto nga fast food chain king Santo Tomas at matagumpay ting respondihan king kilob ning 1 minute at 40 seconds. Pepakit ning Pampanga PPO Command Center ing kakayanan naniting i-monitor reng hanggang patrol vehicles at motorcycles gamit ing GPS. Magpasika ning police visibility at operational efficiency 24/7. Agpang kang Police Colonel J. D. Maandal, Provincial Director ning Pampanga PPO, patunayan keti ing matagumping simulation exercise king karelang pamagsadya king mabilis at epektibong pamagsakoro kareng insidente. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force, Pampanga.
Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! It's back. The most awaited, the most exciting, the most prestigious golf event by any media organization in the region. The second Pampanga Press Club Invitational Golf Tournament will tee off at the Pradera Golf Resort on March 28, 2025. Get your clubs ready for swinging while helping a worthy cause. The PPC Second Invitational Golf Tournament, March 28 at Pradera Golf Resort. The Pampanga Press Club would like to thank our partners and friends. Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Dahil pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kinilala ni DTI Angeles LGU King Philippine Quality Award para King Banuang 2024. Ay report ng Patricia Mamang. Ginawad ng Department of Trade and Industry o DTI Region 3 at DTI Pampanga ang 2024 Philippine Quality Award o PQA Regional Recognition for Proficiency in Quality Management king Lucala Kapanibala ng Angeles City inyang March 24, 2025. Ganapan ng turnover ng Galal at Plaki king Mayor's Office nung nuka rin din na Executive Assistant for Reyna Manuel at Angeles City Economic Development and Investment Promotions Officer Irish Bonus Liego intinanggap king Galal, king Lagunang Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ing prestiyosong pamagkilala, patunay yan ng dedikasyon ng Syudad Angeles, king mas mata sa level ng pamangobyerno, balaw sa progreso at organisadong serbisyo publiko. Tinagon king seremonya, din ang Assistant Regional Director Dr. Richard Simangan at Raquel Mali, gibat king DTI Region 3. Kabang atsula naman din na Director Elenita Ordonio, Emil Galang, Eugene Lazatin, Maria Cristina Evangelista at
Maria Cristina Bacani, ibat king DTI Pampanga. Ako po, Patricia Mamangod para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katamang pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Ating low pressure area kilog ng area of responsibility ag pangking pag-asa ating dayong 645 kilometers east of southern Mindanao. Makanyan man, marayo kanuing posibilidad na maging yang metong nga bagyo. Dapat magdalayaring pamanuran king may sabing lugar. King Luzon kaya bening Metro Manila, makaranas namang mapali at malisangan na panahon at pamanuran king bandang at panapon at bengi. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo o reklamo king kekay lokal, malyari mong ikwento isumbong kapamilitan na rin numero mayakit king kekay screen. Malyari mo namang mag-post king kekami Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo pa rin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang yan yung Miyerkulis, nagmekala pa istorya, ketiking probinsya. Kaya ko po imenigin at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.